motion road sawa kari kasi karho kising na motion road menta kasi so singan kari kasi jongi housing chaman paniaja kani kacing lang kani kasi kirurang ba kibayadon lang kani karensan badnya bad kibadan saudang kani kajaka kabangi perlong kani ka program ka pamenta kasi kinukit kam party kibadan lang hang niya kaman bad kibadan saudang kani kajaka bad kibadan keleng na kidukan kibaper kinong yalam rangba na dukirang ba sinong jaga sinajong ka motion road constituency kibadan hangni bat kibadan saudang kani kajaka bat kibadan sikidukan kibaper bat kibayosno ya kani kesur ka jonga ngai ka jingso ka jing kublai songi choboram le ki para ya kinong yalam balang ya kinong yalam jong kiseng traiman soha pada pi para kilong kumi kilong pa kinong song dukan ikipat ba para kibalawan lagi cekap per paniadan benta hagani kasi paniosro ya kicing pensyai jong ka parti kajing kublai kerkur gerda nakaliang kejonga pada nakaliang jong ka parti ajas PDP pada pi beragi parlok kibasyang lagi dukan kibadan cakiyeng kajing kublai kale chapi ngai kublai ro ekilong ke kinotre kam sarkar nagi department gibaper kam tami traffic kibalale sitam ban penbait pakanum dan dan ke blok kementa kasi ai kublai yapi baro pakajing kublai kale cheki temen kisan kibalan chala kiyeng kisan sele kijaka gibaper bakam tam kani katong gathan gibeswang lese kasur kajanga ndai gibomna banwan banisim menta kani ke meeting ndai kidai kita kinong persan gibarata kidai kita kinong duai jajar namta ka parti ajas PDP namta jonga kumamale namta jo pandide jongi basale problem nang karku kerda yapi bapinang Islam agane kesla partai bapinang long kajing singan jong kini ka generation ka bamanta nai kublai yu pandide jongi basali rasir ngamdon kambangan prentan cepang bejongi namar bilalong kumu MDC awara jasau du ara khandai kikam gijongi pelade biui ya karukam trikam bejongi pelade biui kumuram basilong rulalong kumurang bakur rulalong pilai karukam trikam bejongi kajing trikam ke basida kajing trikam ke dokun pat ka baibiang yangi kum ka parti pat kum ka constituency pangin pha yai thangte apa district council ai kublai ikong bada ibada iwai na kinotre besit reham jong ka parti ajas PDP badi badai ikon persa jong imai thauping ibada utro bonok seng nongdang jong kane ka parti jong i parti ajas PDP ai pilawan yala begini kisbar pada bakila tresitam pendim ya ka parti ajas PDP na menina pa motion dot bat ki pat pa na pa motion dot haman kicaka ki kemau kendiang ya ka kerteng bejong pi hendai kong haman lagi cakap bangilet berela biar meeting nagaliang kejongi ngiju ai berbuat kecikip kok kerjang yapi bakin job dan beram nanti napa Nongstown constituency bat kum ka parti ngithrang bernisliang benang peniar ke parti bat ke parti kenang kiu amde tang promotion road amde tharam brai badong te tang Nongstown hendai keleng kejela kari kasih kejongi pangidon kejekermen skam wala di kong beda irang rit mentara alai benai sau benai ban kerban pendim ya ke parti yang tepo Nongstown hendai ngayui ba kising lamba kising teman kising keryau kising kemi kimi pada menta banai ke jingkersan ngai kong beda bat kia pertaya ka keteng jong ikong beda bat ngidan ke jingkerman kahakar ko sau tarik pinlong MDC ang te apa district council bat na ka parti jong ka ajas PDP bapin let bersob yang yakimat jujura kiba undang yalam jong ka parti ajas PDP ulah keren nakapar syakapar bagi terang bagi angon bagi te kicing angon bagi te kicing tumu kintu berulang ringkat pada basali ringkat bang bada pada basali naga parti ajas PDP ngene kan nang te apa district council kabarulak bara lembaga jing tresitam gejongpi lembaga jing kersan bayit gejongpi ngilai-ngilai ya ketema hawara jar arpo lai bater lembaga jing dua gejongpi lembaga jing kipak yang gejongpi lembaga jing ai musim gejongpi
Tengba ki bot siar ki bot rupa ki jongbi ngajukan mau buat milik beliau nak pergi election tapi pak yang ki kun panwan cik tinggi meeting ban aisam ban ai musim dengi Bakiwa ibu kian, kalau dapat yang gadon kemet pembakat berkiaro, tulai kiwan segi meeting berwan ai mensim dengi. Bahkan ni kecing tresi tamu kejongpi, unang itu unang tahu, boleh ulah slap ya kecing dua kejungi. Panggil job ya ketema, hawa rajar apulai. Panggil yo ya kecing job, haka tadi job rai mat rajar apulai. Tulai sibun keparla baik, tulai sibun nam takan ni kecing persian kejongpi. Housing, paradin panggil job. Nagaliang ko jonga kumu MLA jongpi kuba pila jen ngala persang kat pala kat payai bangan Tracy Tom namta kita kicing temu ban penurlang kicing angnu kiba kipat ba no song sinang joga constituency hi Barakaway kila angnu laslam bat kila terang laslam hendai ho ada dim bangila job pada din milik form sarkar kalau don nese kata kicing persang jongki kato kane kirusim kabu lane kamtam lelai kita ki fake account leng baki social media ki durbula jong ki breu ki bomna pan pampawe ka kerteng ba jong ki henry ki di auto kita ki durbula ki social media leng baki Facebook leng baki YouTube leng baki WhatsApp per baki persyang ban kedia ya ubudlum jong ka parti SPDP baki persyang ban kedia ya ubudlum jong remele ba philajit ma phi nang ne bat kila persang ruban penjak buram umde tambah penjak buram bat kemdai kila persang bat bantang ya takai office ke jonga hangte apola jumkra nam taban kwa ban penkedia yo budlum kumno banganum yo alat bangan chakri ya gani gatong ba gani gathang kumno banganum yo alat lese bangan chakri yo pai ba bae jupala jet khat khandai ajar 8000 tam kapot ke bangio lese ki persang ban kedia yo pe budlum bat ki persang ruban thang ya gadur ke jongi ke statue ke jongi bat penjak buram te pokmot pran ngan jendra som buram ya kita kidong thang ya kita statue lada ki wan thang hang ne por indo nama tema pi ba penjob ya nga badlah kan ba sa te ka por lah kan ba sang ne ring do ngaklam kan ba sang te pok mat pran handai kita kidong sim ke bule si ki kwa ban penjab buram ya nga hakmat kita kidong wei kidong ar pok mat pran ban ya reke sahu sahai handai ngong ya kita kidong thang ya te statue pila ban thang ya ke statue ke jonga handai pinum la ban thang ya ko not ke jonga kabanga kabanga terang ban chakri ko constituency hilaban thang ya ko statue nang te handai phinnam la ban sei ya ko dunut ko jonga badwa pat pipin thang ya kabanga don ka masim bangan chakri ya upat pelin badana po commercial constituency pada po kecelahi baru akawai badngala persang bala pleng kini kicing tenjo ki babun lese don bala pleng jo pi filosofi filosok thang piang balese uktopa UMLA jongi ulale join party re kumbaang ikong bada mane bangi kram le join sya kano ka party henreng issue le jetrilang bat kau sarkar tang na banta bangi kwa ban yo yak ta kicing mentoi bat kan penurlong ya kicing angnot baka constituency be ki pada no jong sinang kidon bat kitrang para utai usnam kum kinong syong sinang ngidon ar lai teli ki banta ki bangi sokhia ba bat kum ki bere ki be emak imlang salang ngidon ar lai teli ki bangi sokhia ba kawai lesi hot kade ka kampen roy hendai kawai ka bang hibu syakmat ak tu kapor kade ka sup kasang ka jing ya in ka jing ya buram bat ka jing ya solang kawai hapo ki nong syong sinong bat hapo ka constituency para kawai namar ko pai ba la piken mau hagate na du gate na arajar khat pra bat ter kaladon lesi kata kor komlang ka san hima sima promotion dun kabastang lesi ban te mrau yang i ki bubun kirukom kirukam te temrau kicing bat kicing perhan kirukam te mrau lese hakikam khayi kikam pateng kirukam te mrau lese hakiki hakirkom ya kirukom yang kirukam penting bat kirukam pensmin bat kicing penslau ya kita kicing ya fair politics wat hadu ki kamkur wat hadu ki kamyeng bat kicing persang ban penrong ya ki kam politics wat hadu ki kam balang bat ki kam sunang ter bat kadon kicing slow na kinong ya lamba fair palada ngimla ban pensange ya kane balada ngimla pan stop ya kane lese hakawe kasngi kane ka jaka ka jungi kan sajat rathai bat ko perlak para ngaso ban ai ka puram ya phi ngaso ba ya kane ka thma ka bangiale ngila job hagate ka tarik bat menta sisnam sitang bangila long ki sakri jong kane ka dong ka than ngila la biang banwan ra ya ka jingsuk ka jingsan ka jing ya long ka wei ka jing ya it para sinong para thang ka jing ya it hab ga ka chahayeng hasam ngimda dan than ka jing ya slow politics
ladang ia campaign kumne ro hakit kia campaign ia pen bi la ki chong ki jing thumu ya la ki chong ki nongrem Henry enda poi se yeng sa sem chala kisnong ki thau ngia long kum ki porlok ngia kren ngia khana pat kata ka dei ka ba ngi pa pantai ya ka ne ka constituency ka chongi ngila la nem ka porlok bangin wan ra biang ya ka jing ya solong ka wei ka jing suk ka jing san ya ne ka constituency mata ngila la nem ya kata kuble shibun Banalor kata, kacing hak tu kapar, kacing terang ber kacing angnun, kisamla jong kadong jong kathan nada piok pilaklen, hendak kisamla jong kadong jong kathan kajungi, kadang kacing sengau balese, ngingi lasya ikun suat, bat ngi umdan bonong yara podong umdan bapet yaki kun samla kijungi, mentah shis nem shiteng ars nem duna din bangalonong kumwemele. Ngana persang katla kadiai banyadon ringkat berkisamla jong kadong jong kathan. Banyak pet yang miya kita kikam kijam berban kentui kisamla kat bangadon la kilat kilat kinti. Residen kisamla kibala yo kami kita kikam sarkar. Don kisamla kibala labat sengi kiwe kikam. Don kisamla kibala las ban yang hala kijong kijat hala kijong kinong rem hala kijong kibenta. Ngambang banga thungkam mangai kisamla. Hari ngai kacing yoro ikun samla jok motion road bakila tray shitam bakila tray badmet sim bakila shitam bakila pasi ki exam boper bakila yo bandrung ki department boper hapo ka district hapo ka sarkar jela ai ka buram bat kacing yoro kisamla jok motion road housing Barabangi kran ya chpanga pa kumna ban kentur ya kisamna jong gane gadong bathan lengba jong sport minister ngila ban wan raya ke ka artificial la phangne ban ai kacing ban ai kata kacing training ya kisamna bakirang yo ya kacing la kai ka khambet ba khambiang ngila yo ro ya ko indo studio malte ya ko mautun kun nam ta jong kisamna jong gadong jong bathan but housing lengba jung sport minister kini kisngi ngila ban wan raya ki kam boper ka jela lengba kita ki jingile kai ki games ki boper lengba kami khalya games kaduran kapat ki wei ngilai persang nam taban kentiu ki samla ban ngaklami kun swat ki kun samla jong kadong jong kathan par ka jing ang not jong ki kun samla ka tu kapor aga bang iwan ban election kila kren chapang kata ka jing pam long shu ya ka DSC exam mentala kumpa license nem sos nem bakik lem long shu ya ka DSC exam ko samla baro agene kisngi ngila dab yo ban penlong ya ka di exam ngile asaj ban ngile aksar ban dai ban penlong no ya ka DSC exam wala re kidon katu kani ki party ki baang bangim pade ban penlong ya ka DSC exam hare na kaliang jonging isu thu shai bakidon ki samla ki balajan ke kut kasnam ban fly kam ngila open body ko sarkar badi department bangide bastang no ya ka di exam mentang ngila la bastang yo DSC exam agene ki por ki baladat ngila peniyat katu kani ki exam menta masundap kani ka MDC election do ki exam kin sayan bat kunta kiwe ki advertisement naga DXC kin saya dang ni syakman kata ga banging ngila kren bat pi kisamla wat nomdo jukirman handai tulong ki batrai minat bat batrai shitam ngaso sorang ki kisamla nang mau shendron bagi ne ki singi ki me ki MCS nada ki me ki kisamla ki papasi ki exam ki baper ngaso kumen hadu kata bat ngangul begini ki long rokum kita ki klur ki bapernai nam ta kane ka constituency ka jongi kini ki jing angot ki basa khmat jongi agde ka puar Banalor kane bade kita kicing suk kicing san kata kicing men kata kicing tray light lun kaba kicing tray light lun kicing e chipar dong chipar than bat kumini ki khun samla ki ba angno da ba kicing tray kinta bat panang kente ka sap ka pon ka joki nalor kini kicing anglun ngilaya kran ro sapang baroi ka par jong constituency san paus nam tam ngilayan ko par lok be ja ko parano shong sinam san pau teli ki snam ngilayan Kiwai ki constituency kila nang yat shaprang ka constituency motion road kila nang hiar arsut kila nang yat shapwa ngala benlo de ki pori ki singi ki jonga haga bangan ya kren ber ki minister jong ki department boper haga bangan lech ki department boper ban ya kren nam ta ka roi ka par ban ngaso tenat lesu hakini ki singi bangi yo ban pen ulangi kato ka ne ki jing angno jong ki nok sok sinang jong ne kathan leng ba PWD department ngira yo ban sanction ni ki kato ka ne ki surak ban executive engineer ke bangim jut padon meno ngila la menta ban warah ang ne po rim do ban ka subdivision nang te po salang paling ba ka PWD ngila la ban trikam ban ngila la ban yo ki surak ki kato ka ne ki sinang pada kini kisngi kadon ro kacing persang kacungi perpedung ki babon ki surak
kisah kene kedong katan ke jongi di bagi surat namta kido katan jongi apa kene ka PMGSY4 barngai ke jingpura me kini kinong trekam apa ka plu di biole sitam mana di pori balengkon pilale sitam mana ciki cinang ba per ban pendap dia kene ya kene ka target lani ya kata kasngi ka bangi de ban penrung ha kene ka core network jong kene ka PMGSY4 ngile asat ngile aksar na beleng apa ka health department makan mau kilong me to ko paro bangawan hangne hariang do kiot kinam sepang kene ka CHC ka jongi ngila ya kran bangila od lanam cha ka sarkar ban ka minister ba health minister sepang kene ban ngasok kemen ban yo thu ya pi menta hadu mentaru ho kam pada bet kam pada biang adu kata hendai ka bang isot tenat kolong bayagan ka CHC ka jongi ngila de bio sanction ban pen kala no ya ka ban kentiu ka dan no ya ka syaka FRU unit but housing bat kane ki bat ya kane ki machine bro ba fer kila de poi ko hospital ngidan kam saban pen he ka to kane ki kamera namata ban pen bit pen biang ya kane bat ki wai pada nalor kine rela ya sat ni lek sar ki non gendong ki ba fer bangim dan ki jaka sumar bat kita ki sub center ngesok tenat ban ngesok men bangila yo sanctions exercise kumba khat wai tli ki sub center ha po system siteng arsenam duna ko constituency motion para wai Banalor kane ngila ya kran ro bat ke education department banang pen bhai ki school banang pen bhai ki ki jaka pule jo ki ghon gi jongi ngasok men bamanta po system siteng arsenam duna ngi yo sanction kumalai south li ki school ki ba ngin pen ha ya ka building ga jongki kawai gede yang te ko undang ga bangi yo sanction kuma sikrur tam kawai gede apa penden credit ke bangi la yo sanction ya gede ban pen bhai te ka school ban kawai ka school ba ka bangi ka ba khambiang ba ka bangi la yo sanction menin husam arajar apulai kadai ka school ka residential school hang te ya po cha langsung sang bat kadai kuma sau pulai krur ka pelacur ka sanction na ka central government kini ki kam ki bengila sang ban penia kini ki sing bat ngaso kemen manong ya pi bahoj bat kini ka SDO ka MSB SDO rumen sha ka don kini ka office hang ne ring do USDO padon hang ne ngina kran berpo administrator pengile sat ngile eksar menta USDO lawan upapura ula shong hang ne apo ka MSB bat kan su ki kidong shong shinong habe de ki complain bat bat ki kam ka MSB bat kawai nalor kini ki kam ki bangi latre bat kini ki department ngile kran robert ka water resources ngile leit ka soil department ngile kran bar kini ka forest department bakum no bakin man raik project ki ba per sagane ka area ka jongi bat kini ki project ni department kidang yaj menta sya kaman Banalor kini ki bade bat kini ki forest department bar veterinary ka agriculture bat kini ki ki department ngila yo ro ban ulong ya kawai na peng kita kicing temu ke jong kipat ba ya ke jing angnut ke jong kipat ba lengba ka sport department kumang ong pimene bat kini ki department ki berkumna bangin mara ya kene ka roi kapar ha kene ka dong ka than ke be ke jongi kopar long habang akren chupang kini ki kampen roi bangila yo ban meta hapo system siteng arsenam duna bangiwan ra ya ni ka constituency ke jongi bangi angnor padai lengba kini ki kampen roi bangila ban ai kam ai jam lesi ki khon samla lengba kini ki kampen roi lesi ki khon samla ki jongi kin sayo kam kin sayo jam balengba kini ki kampen roi bangi so balese ki nong shong shinong kin la ban kamai ka ji khamba ba kini yo ikti kambala ka si gadai kata ka thong ka jongi kum kinong shong shinong jong kinong mau shin bala ko to ko par ka don ro ka juang bala ka dop ko jok ka HSPDP ka dam la ban penia jo ko yo to yong ndai kumba ka long menta pi ba ka kam do yong ka ya bet bat ka ya jerenti tik Paralor kini ki kampen roi ngayo swang pa manakane abang ilalapan bara sibun kita ki kampen roi apo kene ka constituency apo sisnam siteng arsenam duna kita ki kampen roi ki palesi ki apa de ki spa klur tam kita ki bengiwan ra kene ko don bathan ko jungi kidon bade ki wei ki nong yalap na ki wei ki party bat ki ong kum ne hanaba kane ka pisa kadai ka bala syukam UMLA na po motion road hendrai hana kadai ka pisa jong kata ka party ka jongki hana kadai ka pisa kadut ka ngap jong kata ka party ka jongki ngafa ban ong ye phi ki pat babat ki nong shong sidang bai para ba
kapisa kepada hakal jelah, kapisa kepada hakal ke central government, kamdai kapisa jong kano ke parti, balada kinong yalam ki kren kumya kita ki kentin, kata keladai kalba kilakan bakla syak bapalan. Nomor kapisa kepada nak state government, kapisa kepada hakal ke central government, kadai kapisa ke jongpi upaipa. Kadai kapisa ke jongpi ki paipa balengba kat government bangin penian bangin sam sakinong sinong baper. Dena ta kadau bahakini kisni bang Iwan bang yakran nam ta ki development jong constituency kon ma ba kamdai ke bang kapisa jong kano ke parti andai kadai kapisa ke jongpi ka ba bipa yang aku memele ban le jasai ban le jaksar ban le tan ban le pewat ban le nam ban wara nam ta kinong sinong jong constituency barakawai. Wat nam soto bakla wat nam sore persim pinong kesan jangka parti PDP. Bagin nang yai trekam, bagin nang yai persang ban wara ikni kam penroi penpar nam ta ka constituency ke jongi. Wat nam do jengkerman kinong kesan jangka parti PDP. Ka parti PDP keladang roi keladang yar menta hakeleng gijaka. Na ka jingthang jong gitu ka kita kinong yalam. Kato kane kita kinong sim kapul ese. Batang ya ka statue ke jongi hang te apa matra kapunlong yi kipat ba je nong song jong ka jela mekhalia ban pai khamat piang sa parti PDP ban pai piang ya parti PDP ban kiken mau je ka parti PDP bal kane ka parti kade maka kala penyo e ka jela mekhalia ka jongi ban kane ka parti kala dona ka jela la kumba sanpo san sinem ta menta. Berkene ke parti, ke background sepang kita ki culture. Kene ke parti ke buburom mi ki berang bak syurang. Kene ke buburom ya kinong yalam wal palang. Kene ke parti ke buburom mi samla. Kene ke parti ke buburom ya ki seng ki bateri, ya ki seng triman sobha. Na kata metangi yo ikinong kitam ki babet ki babiang na ke jegeleng ke jela ni yo ikinong kitam ki babet ki babiang nang te na po janjehas ni yo ikinong kitam ki babet ki babiang nang te na po sor chulong maulai ber ki ki jaka ni yo ikinong kitam ki babet babiang na keleng ki jaka bat ni kermen skam menta MDC ngin job kambun ki MDC na ka parti PDP Pagidon ke jingkerman ke baskam bawa arjar kopra ngin yo kambun ki amane na ka parti PDP. Imslam parti PDP, imslam kari kasih kecungi. Housing. Nam tak ini kipolak sungi. Our friends from Riangdim, our friends from Nongsiram, our friends from Jendruna Nyangbrang. My friend Garore Pengrang from Nongsiram, from Riangdim, from Jendruna Nyangbrang. Singho Tangbang China. Singho Tangbang China. Kublai siajarmu. Ai kajin kersan kejong pi ya unu MDC jongi bangin yo penyetre rengkan bangin wanang petelu ni kambat penroi penpar ya gani ke konstituensi kejongi. Ngadon kam yukti kamon, ngadon kam yukti kadiang sobha ban pejlami ba inlongi